Yes, 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 yes. Hello, hello, kakabsat, kakailyang. At dati man ito'y ti komentatoryo ngagraraman ngawant istasyon na. Komentator, ti radyo ngawant istasyon na. Okay, kat sakbay na kumusta to amin. Sapay kumata nakaradkad kayo amin kat dati man iti gitu ti man iti opinion kan reaction tayo iti mangyari dita Pilipinas. Okay, ada tayo dito kapsat. Napantay lang nagkapiti basay sa 20 dati man na ito kapsat yung nga may nga agraraman nga komentator nga wanti radyo na nga agitod tayo ti opinion gani kaslangan na bartek kak ngagsasao nga manak nga na bartek agitod tayo ti opinion tayo kan reaksyon tayo iti mangyari. Okay. Kaya kung tayo mandatakat na ito yung kaso ni Percy Lapid. Ya. Mo tayo nga pinaltugan da. Hindi last month, pinaltugan na ni Percy Lapid. Nakita nga makamupay ni Percy Lapid kat may isa nga broadcaster, anchorman, commentator, iti radyo kat pinaltugan da iso na wano inassassinate da. Okay. Kita Pilipinas, katamo tayo nga ita Pilipinas, kat once nga iti may nga reporter, at iti mangyari iti may nga journalist, kat dakkel na ita nga issue, dakkel na ita nga issue, ta siyempre iti kanayon da nga ikukwang kanayon da nga ipukpukaw, kat press freedom, di ba balagip yun di Duterte administration, press freedom, freedom of the press, sumot lang. Press freedom of the press, sumot lang. Nabalik na. Okay, press freedom, free speech, nga talaga, kunada. The right to express your opinion, yan, di pukaw da, Kasta, santulo dati mangyari iti, may sa kasta nga journalist kuno media personality kat itudo na nga kanayon kat ti gobyerno. Siyempre ni Percy Lapid kat may sa nga mangbatbatikos iti administration ni Duterte kan ni Marcos. Kata, siyempre as usual, tinagrally, nagboom, wala pa iti may nga tao, yung representative ti kabataang party list nga ni Raul Manuel nga, amo pa nga peso ti function na dagito ida. Kabataang party list nga kaslamot nga glalaw niya ti kaslala ito eh. Amot nga kabataan ni Percy Lapid kat apay nga makisaw-saw-saw da kas pangrigan ninyo. Dapat kat itutok da kuma iti dagiti young people uno di kabataan iso nga representative ka ti kabataan apay pala nga makisaw-saw-saw ka iti inya nga klase nga kaso nga reta kat amot nga estudyante uno amot nga young people uno youth ni Percy Lapid. So kasi ngam ti kuana day okay, kat nagrally da nagpukpukaw to the point nga inbaganan mismo iti dila na nga tinangpatay kini Percy Lapid ket ni Marcos. Bagana pay nga agparparehas da kano kini tatang na.
jay tinpukpukaw da kan karagiti kakadwa na nga awan mo iti panunot da. So tinpukpukaw da where's the justice for Percy Lapid? Stop killing journalists. Yeah. Kasi iti ipukpukaw da. Kabigatan na ni natiliw diya kan man kat ni. Kuna naman nga. Ang bilis naman. Pinagpaspas. Yeah. So nga nula dumakat apay dagiti nga tattao kasla nga agibagbaga kayo lang iti justice for Percy Lapid tattanga natiliw jagan man sa kayo tumun nagbibaga nga apay nga nagpaspas ay piki sa mo dita bakit tinanggalan na dita baka full guy dita full guy inyal Ilocano na ti full guy aya natnag-natao baka natnag-natao dita baka natnag-natao dita piki full guy so kadya ti ipukpukaw namanan at iti magbagada kat for the sake ka dagiti da agdwadwa karkaro dagiti medyo nakukuburan pa lang iti common sense da uno di panagpanpanunot da inkastan dagiti da populis kuno dagiti authorities inpandan ni Joel ija mismo nga napasamakan na ijay panang tambang daki ni Percy Lapid nya pagana amin niya tinangyari si Remunyas ginaramid da basta katata siyempre namati dagiti pulis namati dagiti authority takwagamin nya iti may nga tao kan iti dagiti pulis dagiti authority adda iti training damot no mamon damot no sino mamon damot no di tao kat aglas-lastog no di tao nga talaga kat full guy uno piki amuda nga talaga train mo't lang dagiti pulis iti kasta amuda no sino taglas-lastog okay no tata namati da ta siyempre piman panpanunuton panda ni Joel ijay siyempre no hangay sunod niya talaga iti hangay sunod niya may isang suspect ijay nga mo ito turong na DJ DJ kami nga naman siyempre awan nga talaga ang kapapatigin baga na kilo nga kaslang ulag siyempre ijandan nga mamuan nga talaga nga piki sunangam idin panda kat accurate mo't ijay inarami na talaga nga nalawag jay inkastana kat uregi kapsat ni Percy Lapid nga ni Lapid mutlang siyempre Lapid mutlang tapilyo na Lapid kat namati okay kasi niya okay tata edi simuko ni Joel apag biit mutlaeng natay jay middleman nya alang kidi nga may sangal daw tibet uri ko nato nga may sa siguro ngal daw tibet nan ket ada tinang patay jay middleman nya ta siyempre before data nagpa-press conference da in baga ni imbisto na amin ni Joel dagiti kakadwana no manuda inumda kano ada middleman ijay ada ti middleman nga nakakulong baga na pinga jay bilibid tanto ada ti mastermind katata after di ay kat natay jay middleman kat nga natata so tatakot TNBI kat ako kwada akan kandakta ti autopsy no kasanungan niya ti nangyari jay no nagpakamatay isuna uno ada tinang patay kanya na so kitanda di anggula na ta siyempre in-interview damot gamin ni General Mariuda kat kunada mot gamin nga
nga secure, nakasecure ya tao, talagang nga nakakuaisuna awan iti kung nato na secure, nakasecure jay tao. For security isun talaga nga secure suti kunana no bueno ni General Mario da jay panang interview da kanya na niya. Bako natin suti pinuyak okay. Tata pinatay da. Tatakot inikat da jay in charge ijay Bureau of Correctional ta. Apay nga kasi tinangyari. Apay nga kasi tinangyari. Apay nga natay. At imbagan mo ni General Lieutenant General Ramuda nga tangalaga nga secure. Apay nga natay. Nya, apay nga natay. Iso nga diti kukunda iso nga inikat dajay in charge ijay Bureau of Correction. Kuna na pa'y awan iti coordination. Sapay, no dumagamit no awan iti coordination between authorities talaga nga madadawal iti plano niya. So kadyati nangyari. Okay. Iti kwak lang gamin nito iti medyo hanak nga agree. Uno hanak nga ang kumukan niya yun, hanak ako manunong. Kat dito yung kwa nga, dito yung panang no dati natiliw da iparang da iti adati ko na da nga press conference. Diba? Ayos lang kuma nuti talaga nga mastermind ngunutigan man ket may maysa kasla ni Jewel ket isu na lang nga talaga loner nga kunada may maysa na lang nga ng aramid di nga wanti involved mabalin ko mga ikwada iti dita press conference nya ta siyempre may maysa namot lang kas pangarikan ang tirigat na adamot ti involve nga daduma ada ti middleman ada dagiti kakadwa nga ng tambang kini persilapid ken adda pay jay mastermind nga isu ti talaga nga adda pay nga mo ket siyempre impakita nga talagan in pabuyat no kanyak lang tinangyari kastoy kasi no kanyak lang so kasi siguro nakita siguro siguro no kas perganyan siya ki mastermind adak dito adak di TV uno kwa buy-buya nakita ni Joel ni nagsao natiliw da nya ay siyempre kanyak mat nga mastermind agarami da kun at yung wait up no once nga siyempre kasyamot lang inkantana mo't lang kung ano nga ada di bilibid ada ti middleman inkantana mo't lang iso nga deti tirigat na iti ipa-press conference dapat kumakat insinsur dapay andapay ko mga inpabisto iso ambot nga tabbot yung mastermind di ba hindi nakita na di siguro ibagba ko na kanyak laeng, opinion ko laeng. Sungod ko opinion. Nakita na di, nagikwaon ay, nagarami din iti wait up no, masalit jay middleman. Actually, duwa ti middleman, ng may sa kunada nakasecure, mupay. So, kas jay, pinatay dan ni jay middleman. Iso nga kastimot kuma, dagitimot authority kuma, amuda nga ro din nga natiliw ni Jewel, dapat kumamot kat in panaw dan jay tao ijay pagbaludan. Ta in-expose na ni. Ano ya? In-expose ni Jewel no niya tayan na jay tao kunana ada jay bilibid. Buyaw nyo ada jay bilibid kunana. Ada jay bilibid. In-expose nan iso nga dapat kuman dagita taon dagiti pulis inyalis dan uray no kunada nga nakasecure iso na uray no nakadada nakasecure iso na siyempre mo nga mo
Tuloy itang masterman nga reta ka talaga nga nalaing data, ay amuna, taramir na. Nya. So kasi di nakita na siguro diyan. In nagi kuha iti remedyo tapno masalit jay middle man. Ano ya, kapsat? Isu nga na makatanak nga makatangak kwa iti hangak kwa iti agpa press conference dapat kuma tiin kastada iti tiniliw da ibaga dalatan nga adan jay jagan man iti kustodida ket anda nga mabalin nga i parwar anda nga mabalin nga ipakita for the sake of security ta adda iti mairaman kasi di ba nya no isuna lang nga may sana ayos lang ta isuna ket may sa yung sitwasyon na dito ni Joel adda kakadwana. So nga dapat handa nga inpakita. Kanyak lang. Dapat handa nga inpakita. Basta inbagada lang nga adaan daytoy dagiti tattao daytoy ganman iti kustodoy iti PNP. Yeah. Kasi sa bagay ureno kasi jemot lang kiti amun mut ya mastermind arabi din namot kiti ang advice so syempre no inbaga damot lang na tilujagan man awan mut lang syempre panunot mo tayo mastermind ang garamit mo ati way tapno ang mabisto isuna. Alright, diba? Okay, so tatagor kat under investigation pa laeng iti daytoy nangyari kini nangyari kini persilapit ken daytoy nangyari iti middleman nga daytoy isu nga ang kung amo no kanyak lang ang kung amo no talaga matiklo da jay mastermind no nalain jay mastermind amuna tarami din na hanga makwareta. Siyempre, amuna na ita baka dapat iti connection na iti uneg. Eta tirigat na dati connection na iti uneg. Talaga nga narigat. Narigat nga kwa. Unda mo man na damon ti episode na rito. Iso nga rito nga talaga. Kada nga dati episode na rito man nga pumpumtok. So nga ito nga mo. Diba kasi yan. Kasi nga talaga iti nga so kasjay iti nangyari uno sitwasyon iti lapid case. Alright, kapsat ket jay nga road iti opinion tayo iti nangyari iti mangyari iti sitwasyon iti kaso ni Percy Lapid. Tatagayam pahapos tatagayam bibiro kun damot ni Raul Manuel. Yan ni Raul Manuel tan siyempre bibrogan mo iti pulis isuna nga pa nag-report kano jay station ti pulisya ta siyempre so na tinagpukapukaw panmot ag-report ti baga namot nga ay ang agpaisunay ti bagbaga ni John Jewel di Makulangan. Awmet baka naglumeng di unti kama na uno sirok ti kama na kaya niya. Alright, kas jay kapsat ket sa tayo tumangan nagkikita iti sangon iti telepono.